إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين إنما كان محلات أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبارها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الجاب عبد زوجته الوالد أحمد وعبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'na bi wa bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa fi riwayatin wa fi riwayati Amr bin Syu'aib lan riwayat saking Amr bin Syu'aib an abihi saking abai Sayyidina Amr bin Syu'aib an jaddihi saking embai Sayyidina Amr bin Syu'aib inda Ibn Majah munggoe al-Imam Ibnu Majah anna Thabit bin Qais saat temani Sayyidina Thabit bin Qais iku kana ono sapa si Sayyidina Thabit bin Qais ono iku damiman kang elek rupane damim wa anna imra'atahu lan sak temene bojo wadone Sayyidina Amr bin Syu'aib iku qalat dawuh sapa si imra'atahu laula makhafatullahi diparil lamun laula makhafatullahi diparil lamun ora wedi ing Gusti Allah iku mujud laula makhafatullahi diparil lamun ora ana wedi ora ana utawi wedi ing Gusti Allah iku mujud laula makhafatullahi diparil lamun ora ana utawi wedi ing Gusti Allah iku mujud idza dakhala arikalane melbu sapa Sayyidina Thabit bin Qais melbu alayya ing atase ingsun alayya ing atase ingsun labasaktu mongko yaktine ngidu sapa ingsun fi wajhihi ing dalem wajahi Sayyidina Thabit bin Qais laula ma khafatullahi tiparil lamun ora ana utawi wedi ing Gusti Allah iku maujud idza dakhala arikalane melbu sapa si Sayyidina Thabit bin Qais alayya ing atase ingsun labasaktu mongko yaktine ngidu sapa ingsun ngidu fi wajhihi ing dalem wajahe Thabit bin Qais. Riwayat dari Sayyidina Amr bin Syu'aib dari Abanah dari Embanah dari Imam Ibnu Majah. Bari kana cerita aki bahwa rajina Sayyidina Thabit bin Qais ane kedeteng deka Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan khulu' nyoon cerai khulu'. Sedangkan Sayyidina Thabit bin Qais tak dicacat fi khuluqin waladinin baik cacat dalam akhlaka atau agamana akhlaka bagus agamana cakang nyaris ada cacat dalam akhlak dan dalam agama tetapi rajin Sayyidina Thabit bin Qais anekah kebeter
tak bisa syukur ke Gusti Allah, yakni mengkufuri dalam Islam, sehingga rajin gelak nyon ke Kanjeng Nabi untuk supaya epapesa bisanya mak Sayyidina Thabit bin Qais. Maka Kanjeng Nabi atareh aturidi atau ataruddina alaihi hadigatah, apakah ke gelem membeli kebunan-kebunan saya beri bi Thabit bin Qais da'baan? Faqalat na'am, siap ya Rasulullah. Pembeli kapi bi kula napa saya paring aki bi Thabit bin Qais menika. Maka mereng jawaban bersedia dari rajinnya Sayyidina Thabit bin Qais, maka Rasulullah SAW ada bu Iqbal al-hadiqah wa talliqha tatliqatan. Wahai Thabit bin Qais, terima kebunan sedari binena kakeh bentelak kelaban situng telakan. Nah, napa kait Nabi nikah? Kait Nabi hadis kedua nikah bahwa berderiwayat dari Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi, dari abana, dari jaddihi, dari embana, dari Sayyidina, dari al-Imam Ibnu Majah, bahwa anna Thabit bin Qais kana damiman. Sayyidina Thabit bin Qais ini kecuba tak genteng, mun akhlak tak nyacat. Aku mana cakang, akhlak kau Masya Allah luar biasa, praten wis tak nemu orang laki kada jia. Sayang coba. Damim. Nah, saking dari tandaan rajin Sayyidina Thabit bin Qais ada bu qalat laula makhafatullahi, mun saumpamana rasa takon engkau deka Allah Subhanahu wa taala ria tade. Artinya engkau saumpama tandi rasa takut deka Allah Subhanahu wa taala. La basaqtu fi wajhi. Coba nemu Nabi engkau. Wah, area tanda tingkat tinggi wis. Tandaan kuadrat. Tanda sara. Padahal cek saking orang gila napanya mana monreng lake esare esoro bi Al-Quran untuk nyare orang bini sekeseneng fangkihu ma tabalakum. Abi ini ya kakek kapima ada orang bini tobah sekeseneng. Tak oleh paksa orang laki ngabin kata tak kena paksa, bahkan mau paksa makruh. Kakek harus ngabin ruang mau nenjak kakek cek neng dina boleh neng luar. Tak kena paksa, hak prerogatif dari orang laki untuk ngabin. Beri keleluasaan, kebebasan untuk melek ma tabalakum. Allah Ta'ala pun tak maksa. Fankihu ma tabalakum. Abi ini ya kakek ma orang bini toba saya keseneng. Orang bini cereng pancet elamar. Orang bini ini ke pentah. Orang bini ini ke kabin. Ceking saking sabar bener emah. Lebih saya. Keng apa tahun le orang bini bisa. Cara nak khuluk nih kah? Sepokon kok sokore pegat bi kakek mas. Apa sedari kakek? Bagi dak kakek bingko. Bungkoh. Kendaraan. Tegel. Sabe. Walhasil kapi sedari kakek bingko bagi bahkan ibirina lebih. Mun setuju bisa khuluk. Mun tak setuju reng hak noreng laki megat nih kah? Tak bisa. Nah, rajin Sayyidina Thabit bin Qais ini saking dari becin, saking dari tak seneng. Cek saking engkau tak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tak bekal. Maka engkau mun ketemu teronyo pak nemu wana Thabit bin Qais jajan. Bahkan dalam riwayat lain, riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Ani bani Abbas anna imra'ata Thabit, sangkuna rajina imra'ah rajina Sayyidina Thabit bin Qais atat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah la yajtami'u ra'si wa ra'su Thabit abada. Ya Rasulullah, kula ni cetakku lebih cetak Thabit bin Qais tak pernah ketemu, tak pernah sebental. Kula takok nika dadi orang saya kafir. Kula takok mengkufuri.
Merkene kula nyoon nuntut ke panjenengan ya Rasulullah supaya dak rem kula nikah. Kula nikah tak pernah rasana. Depet-depen cetak tak pernah. Apolong roksi warok si Thabit tak pernah rasana sebental cetak ketemuan cetak nih. Ada rem malah ke bini dia. Sila tak seneng. La yajtami roksi cerserakula warok si Thabit abada. Warok su Thabit abada. Cetakku ini kita tak pernah apolong bi cetak Thabit ya Rasulullah abadan selamanya. Kula tak pernah rasana apolong bi Thabit bin Qais penikah. Ana apa sebab? Huwa asyadduhum sawadan wa aksaruhum gamatan wa akbahuhum wajhan. Thabit bin Qais nikah orang paling celeng ya Rasulullah. Wa agsaruhum gamatan paling pandek. Wa agabahum wajhan paling cuba muana. Wah merengis mare jan. Sampai esora aki sampai perjelas ngak nikah. Bi rajina Sayyidina Thabit bin Qais. Kulit tak pernah rasana cetak nikah artinya cetak bi cetak Thabit nikah polong tak pernah sebental kula ya Rasulullah. Tanda kula asyadduhum sawada. Paling celeng orang wa aksaruhum gawmah. Pante celeng coba ku ngepas wis. Ada tarkeb apa yang nyaman deh. Tarkeb masjid lengkap. Cek semua gua teki ki benda. Celeng coba teki lumayan. Otaba pante putih ki benda. Are komplit wis soalale celeng pante coba kok. Tanda sebine kele. Area contoh mau nabi ini je ngaca. Ya takut ada iri ya tatina. Unjuk tangan oriala tang cudu. Iya cudune kakek. Keng cuma kakek mau tato nyabe cong. Ruwet kebudir ruwet deh ruwet. Karena orang rumah tangga ini saya cari ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenangan rohani, ketenangan batin. Saya kira tadi saya tenang. Saya kira ibadah ini keanteng. Lah tambah tak karuan ibadah mondir ya. Allahu Akbar. Aduh dak rem. Tambah tak karuan. Enggak reng sebarang. Nah, mereka tina masih tak aratin bina na. Sepenting lebih sama celep kate. Dah ya lah. Orang-orang nuku pese nyari reng bina. Allah. Engki. Jimun pesenya besin tak apa masih coba pante celeng korsoki laris kakek. Keluar dari motor bersih muka akhir wah. Bukan selorokan sing bisa korsin atau toron tibi. Orang nggak pandai tak bisa toron. Ya laris. Ya paju. Banyak rengende. Sering akhir makin nikah. Pola akhir zaman. Obeng nikah, pese nikah. Bisa meputih reng jeleng. Bisa megenteng reng cuba. Bisa meteki reng pandai. Tengger aja aku lah pun. Bisa meputih orang celeng, bisa megenteng orang coba, bisa meteki orang pante. Cok pante doh, ndak teki dia. Masa pelu mon soki bisa bahasa. Pelu, neng pelu sampean. Tantan di dari apa? Bisa bahasa. Neng besar subhanallah. Saya congok. Anak kiai enje tau enje kakek enjet deh ya masih anak siapa tadi papa enje engkau Masya Allah karena saya congok baca dunia na makin nikah teh congok akhlak ka teh congok nikah saung guna dari cerita nikah bende nutuaki napanya mana orang bine semacam rajinnya Sayyidina Thabit bin Qais nikah orang coba enten nikah adalah satu pelajaran bahwa ilmu. Karena tanpa kejadian ngak nikah, saya matur ke Kanjeng Nabi, maka tak mungkin berdekhulu.
Jadi aneka contoh benih untuk orang bini supaya ngalamak kau orang laki lah sama sekali. Aneka adalah kejadian-kejadian sehingga aneka adalah tasyri', memberikan syariah, turun hukum bisa beda cara khulu ngak nikah. Sama ada kejadian nikah, maka Kanjeng Nabi tak nyuruh dekat Sayyidina Thabit bin Qais untuk mekad rajina. Nah, dengan badan kejadian nikah maka terjadilah misalnya napa akad khulu, orang bini minta cerai dari orang laki dengan catatan abri obeng, ben membeli apa saya beri, bahkan beri obeng kita tawar menawar tak masalah, bisa laki minta berapa kakek 10 juta, can kok aku 1,5 juta, bonjok mon 1,5 juta, mon 10 juta tina langelangan kaki kau dah lepes. Nah, lah nikah termasuk sabab dalam masalah khulu. Nikah hadis narangaki bahwa sabab orang bini kela bisa terjadi khulu mun pancen beda sabab saya ngak nikah. Celang masalan, pandai masalan, cuba. Gitu. Jadi orang laki ni kudu tahu, kudu bisa nyabe, male tenang atina. Jalus mulu songku. Jalus mulu songku. Tina lagi ialah tempang kakek ruatin keng hajo keset tak kakek. Tapi nampak binun ruatin salah kek ngak babun. Penoreng lebar dah kepek. Mana kana? Aduh, celaka bag je ke. Kutu bisanya ki mola jalang ialah masalah tak oleh putih manis deh ialah. Mohon pande ialah kena kaki mohon pande nyaman mbak mola kena pande. Cuma kalau lama keteng biko kaki deh ya. Mohon telah kena teki ya nyaman, tak apa-apa. Gentengnya budaya serosak tau sa andeh lah kan nyaman to sokor gelem nerima sampean. Selagi budak alhamdulillah ngirit sampo. Mun di anak laki terolah pang negrambol seltek cedak apa-apaan. Masya Allah sampai ngak nih ke syariat nih ke agama nih ke aja ke. Jadi nyari sekira sampean mangki ketenangan. Ya masih bina neratin mun setia kein mainan reng laki ke nampak. Iya badan sampean beria dan sampean duk nondu aja cek takon ada sampean ada. Selake nyengkal budi sengkal lagi ya. Selake nyengkal ke sahabat ada saya budi sengkal lagi ya bioreng. Hamba cela banyak ring tak terima. Enggak kok nolong ria. Justru neser aja. Untuk memperbaiki keturunan jangan bas. Nah, bon terakhir Wali Ahmad lan saking Imam Ahmad pada nikah hadis pande terus masuk ke bab Wali Ahmad lan saking Imam Ahmad min hadithi Sahal bin Abi Haythama bin Abi Hathmah saking hadithi Sahal bin Abi Hathmah wa kana lan ono apa dzalika mengkono khulu'i imra'atu Thabit. Wa kana lan ono apa dzalika mengkono khulu'i bojo wadone Sayyidina Thabit bin Qais iku awala khulu'in dadi kawitane khulu' fil Islam ing dalam Islam lho. Orang bini pertama sing melakukan khulu' rajine Sayyidina Thabit bin Qais. Nah, marken kula ngocak gele saumpama ada kejadian nikah maka peristiwa khulu' tak terjadi. Tak terjadi hukum khulu' orang bini oleh dengan catatan beda sabab. Bahkan sebagian ulama beri nampak terang tanpa sebab pun bisa sepenting dengan persetujuan orang laki. Kok gelem megat kakek sokon kok bajar 1 juta motor kalangkok ruang kalangkok deal setuju jadi khulu melapor ke hakim de KUA masalah nikah. Nah nikah termasuk kejadian nikah pertama kali kejadian khulu nikah zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata tiba nih karena napanya mana benih karena nikah Gusti Allah Subhanahu wa taala saja saya ngersakake kejadian nganika singka timbul khulu. Awal khulu'in waqa'a fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kejadian khulu zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah. Nika khulu ampun lastare, ampun mereka bab khulu. Jadi saumpama beda orang khulu, nika tak apa-apa. Tak apa-apa syukur dengan syarat nika pun harus selake setuju. Nah, kitabut talaq wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا باتن لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا لن كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد حمد فاتح إلى حضرة بيبنا وشفيعنا وصلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى